ubwo n'ubuvugizi wawe ushaka canke kuri imbira icobo kurishakira shitani. Ahubwo none binaza mwarumoke babandi babuze basanga za kuru. Na ibyo binyuma hari amakuru yo ushanga abanyamurenge bazashaka mu Rwanda. Jesus. N'ababembe babashaka mu nkanswe abanyarwanda. N'ababembe tubashaka n'abafurero tubashaka mu nkanswe abanyarwanda. Nawe akomamani turi kurwana nabo dufite abakobwa n'abishwa. I know. Erega no kubera zino ntambara muri Kongo se ntituba dushakana buri munsi. Ibyo ko ari ibintu bya kera by'abami ba kera. Nagende iyo ngiyo nareke kugira nimba ibyari byamujyanye yarabuze gufatisha arega ahantu hose umuntu wese agira umugisha wiwe. Nimba atarahagiriye umugisha mu byo yarateganya ntiyemera ko atahagiriye umugisha reka gutuka ubwo kandi nimba baramufunze avuga icyo bamufungiye amakosa yiwe. Avuga icyo bamufungiye. Ariko kukaragira ngo mu kagari ho ntibaza babafunga. Singuri amasunzu ntibamufunze yakorera. Amasunzu ntibamufunze bamukuye hariya muri Muzi. None se masunzu baramufunguye arangiza aza gutuka leta. Yari gutukanira iki ko bamufunze kubera amakosa yiwe. Nawe navuga icyo bamufungiye. Kandi kuko ikosa yakoze baramufunze. Uriya mukobwa gusa jewe amakuru numvishe uriya mukobwa ni umunyamitwe yagiye arakwasabe yibaza ngo navuga biriya bintu ngo abanyarwanda kuriya kuntu baza bafashanya ngo bazoza kumusapotinga ngo bamuhe pole bavuge yuko yagize ibyago bamufashe. Noneho iwe amaze kugenda gukora kiriya kiganiro abona ibintu bije ingaruka zije sizize. Basi umukureho natavuga umumanure aka kanya. Fani wavuze ashaka kumanura wewe aretse kutumanura ni mumanure. Mumanure bana basa none se urinde mwaretse umutima mubariko. Ni story. Oya uzi impamvu se nuko utari kuvuga niyo mpamvu itavuze enda baretse mubanze muvuge. Nawe uri kwa Neva Yesu. Nawe uvuye ndo kwa Neva. Ubwiye data we ko no kwa nabo kwa Neva labo tutari mukuru bakunda cyane. Kubera iki mutabakunda kandi natwe tubakunda. Sawa data. Uko umuntu agukunda. Oya ntibibaho ntibikanabeho. None witwa nde? Funny story. Kwanga iryo zina gusa nimba ari Fani manuko taye. Kubera none se iryo zina wagitiye uwuhe Fani? Ni story zisekeje ariko zira. Ako yemeni mumurekeso. Ni story zisekeje niko izina ryo risigura. Ni funny story. Funny story. Inkuru zisekeje. Ariko ni Fani wacu yamwitiriye. Oya Fani ni F na A. Uwo Fani wanyu nta nubwo ndamuzi. Tumuguhereze karashaka abagabo. Tumuguhe. Ni umukobwa. Ni gishozi. Mumunkombere nyamba atavara meshi. Yaguha nyoko. Ari atawe mfite ya mande. Asanga atawe mfite ya mande. Bene wacu. Yaguha pasi. Wa munanye koko n'umuntu cyangwa ese Neva ndiyo kwemera ngo tumushingire Fani. Neva asanzwe amufite. Umutatu wa kabiri Umwezi wa kabiri wo kumwoza ibirenge kugira abagore babiri. Ujyara kijijwe ntashaka wa kabiri. Akoya we. Azoza musirita mu mugongo amwohagira. Ujya genda na Bibiliya twara musengeye. Wewe uza kwikubita ku mutima ngo makanika ngo ni muyomba wanje ahantu ari mu kuzimu ahantu arasinziriye mu kaburi ndibaza yuko nawe ahantu ari yo byuka akabona ibintu wowe uri kurakora ni yaba proud n'ivyo urimo yakwihakana nawe akavuga ati uyu si umuntu
umuntu wawe umupapa wawe umuntu muvukana nujya muntu umenya agaciro kawe akamenya ububabare bwawe akamenya ibintu wawe cyangwa akavuga ati ndagusapotinga ariko wewe nyokorome yarapfuye amare gupfa uza kumushinyagura uza kwerekana ingene urakagara makanika yaravuye iriya aza kugwanira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge yanga kujya ibintu byiza yanga amafaranga ya leta yanga ubukire yanga amafaranga y'amaraso yanga kuba nk'abandi bagabo butugara bose bagenda badutuka yicisha bugufi aza gupfira njewe nawe wa mushenzi we nimara uzoza hano uvuge ngo ni nyokorome ni nyirarume w'abanyamurenge si nyokorome wawe wenyine wanshinziwe ibyo uri kurakora ni ukumutukisha uri kuramutukisha anyway igisoda niwe yaforumye wagipfuwa cy'umukobwa igisoda nyokorome wawe yaforumye kuragituka ngo nica amabyi ugatuka nawe kera wamwisa amabyi rukita nyokorome ngo ni amabyi abagabo bose wabambitse ubucafu abagabo bose wavuze ngo ni imbwa na perezida w'igihugu urimo ari imbwa nawe wamwisimbwa papa wawe wamwisimbwa umugabo mwabyaranye wamwisimbwa urumva n'umugabo wawe ushaka ngo mushakane kuko warabivuze ku Isimbi TV kushaka umugabo ushaka n'uwo mugabo wawe ushaka nawe nimbwa kubera wowe ntukenewe umugabo kubera abagabo bose ku isi wabagize imbwa sinzi n'impamvu uraho mu Rwanda wawe ubwejagura babaga umwanya wo kuvuga wa mushenzi utazutekereza many time wavuze ngo wewe wonya ku bagabo wonya kuri so wonya kuri perezida wawe w'igihugu urimo kiguhaye amahoro wa mushenzi we abana bagwana kubara proteza papa wawe nimba uri umukobwa w'ubwenge ufite ubwenge kuko utazanye papa ngo umukure hariya umutware umuhungishe umuntu w'igipfu udafite ubwenge udafite umutima umukobwa we wahumanye sinzi ingana no kuvuga we sinzi n'ingana no kuvuga uri daimoni wewe ugafata ugatuka abantu bacunze so bararira kwinjoro papa wawe ugafata ukabatuka ngo ni amabyi hanyuma ukumva yuko uwo musoda mwahura akagukorera iki wewe atari abanyamurenge Imana yahaye imbabazi bazi kugirira umuntu neza bakubabariye iyo uhura na bakatanyama bro bari kukubaka wari kuza utagenda urumva nayo manu uvuga ngo manu yawe yaracitse kubera gusitara ibo banono bari kugukorera ibirenze iyo gufungirwa mu minembwe maje bazomfate bafungire mu minembwe ariko uzipirizo ya Uvira Centrale uzingene bazakubita abantu bakaboroga bakwambitse ubusa fani bakakwambika ubusa bakakuryamisha hasi wambaye ubusa uko wavutse mu nda ya mama wawe bakakumenaho amazi bakagukubita uzuva mu gasho ufite ibikomere umubiri wose wawe wose wuzuye ibikomere uva mu gasho tubona ronka n'umwanya wo kuvuga kubera umuntu wawe uba wahengamye mayidi hanyuma bene wanyu baragufashe baraguhanuye bakweretse ingene ugomba kuba umuntu mwiza ingene utagomba kugambana ubwoko bwawe kubera ikigongo bakugiriye ivyo bituye no kubatuka mbumbafu iyo bagukubita niyo mpamvu sometimes bavuga ati sometimes kugira ni umuntu afise umutima mwiza abantu ntibamukunda iyo ufise umutima mwiza abantu ntibagukunda abantu mukunda abantu bafise imitima mibi mukunda abantu bakora mabi iyo ivyo bintu babigukorera fani ni wari kuza kuri TV ngo kuravuga ni wari kuvuga pe kuko wari kuvuga gutumunwa bawo vyimbishije unganuko umubiri wawe wose wuzuye amaraso n'ibikomere wari kuvuga iki isura yawe yabyimbye wari kuvuga iki bakurepinze imbere n'inyuma wari kuvuga iki apana kuva ngo repu umuntu barepinze urazinge nabameze bamayimayi bakurepingisha igiti bakurepingisha igiti nico bakurepingisha tansi umwana mwene wanya guhamagara uko araguhanura akubwira rekana n'ibintu urimo rekana n'abantu bareke kugukoresha ukabona nkaha nibigogi nta bwenge bafite nibijuju
kwinyo bagukorera ivyo abantu bakorera abantu iyo wahuye n'umuntu mubi akagukorera ubugome ntabwo urahura n'umuntu mubi ngagukorera ubugome wewe nibonaza no kuvuga ayo mafyeri yose uri kuragira kubera uraho mu Rwanda wicaye wawe ujya gusa ujya amafaranga y'abandi ukinira ku mivyimba y'abantu ujya amafaranga y'amaraso y'abantu umuntu barepinze urashobora kumanuka imisozi ukamanuka umusozi bakurepinze ugashika mu Rwanda ntugende ku bitaro kwivuzisha kugira bakuvure infection y'umuntu warepinzwe warangiza ukoga ukambara ukaja ku TV kuporomoka ivyo uporomoka umukobwa utagira umutima utagira ubwenge w'igipfu kurashaka umugabo wo mugabo nawe wo gukunda waramaze gutuka abagabo bose ngo nibipfu wamukura he cyangwa wibaza ngo iyo mukorogo yawe izagufasha no umugore n'umutima n'ubwenge no kubaha ubwoko bwiwe nta muntu w'umugabo umugore nari bwabone kwisi atuka ubwoko bwiwe ibyo dukunze kubibona mu bintu by'abagabo mu bantu b'abagabo nibo batagira imbabazi n'impuhwe ariko umuntu w'umugore uzi yuko Fani sinzi ngena nimba ari amafaranga baraguhaye azakunyura mu mazuru nta soni ufite pe urimbwa y'umugore urimbwa akazi y'umugore kuko none jewe ndabikwise kuko urabikwiriye kubera nta mugore muzima yoza gutuka abagabo bose ngo nimbwa na papa wawe arimwo na president n'abapresident barimwo ibyo yariteze size yabonye none hiwe baramushutse baramubwira ngo nagenda kwa Sabe akavuga yuko yafunzwe yahohotewe bamufasha yagiye ari byo ashaka amaze kugenda asanga noneho yagiye kwikwegera ibibazo ibyo yashaka sibyo yabonye zamfashanyo zihinduka noneho ibibazo yasabye nabi rero niyo migambi yafata asebye ubwoko aho kugira iwe ahubwo iwe iyo anashaka guprofita gusaba agasaba akabesha basasabira ubwoko urabona kakujya kuntu yaravuze ngo iwabo nta weseri hari afite ati nyine basagasaba basi agasaba asabira basi iwesi wabo basi noneho ya mafaranga bakaramuha nta hantu bafiteho kwituma nta mawese bafite mureke dutange njenzongera subireyo bije kubakisha amatwarete kugira ngo abiwacu bazareke kuja kunyandika amatwarete isha bari kuyamuha abanyarwanda n'abanyamurenge bari kuyamuha ari kiwe uriya mukobwa ntazi gukina politiki nasanze n'igipfu tiyari no gutuka abanyamurenge yari kuvuga ati nasanze bari kumuha amafaranga yarangiza yari afite na motive yo kubesha ati hari intambara sinabaye nkigiye akayaga ari ico bitwaye ariko ubwenge bwiwe yatutse abanyamurenge bose nise yatutse ubwawe nawe yari kuri menshi ari kuvuga usibye ayo kugira usibye ayo gufungwa ayandi yose nayo mwasenanye ibaze kugenda kuvuga ngo mwanyungwe inkoko ariko Yesu inkoko ngo zaraye zigutondagiye mwanyu kwasonanye twarumishije ariko ibaze nuko uwo muvyeyi aho ari mukoza kwe social media yageze ahantu hose nuko nta mwanya wafite wo kureba pole sana Fana afite ubwenge buciriritse nta bwenge afite pe aya kabisa nta bwenge afite kabisa agomba ngo iri haruguru mwingana yariko yitwara ngwingana yariko yitwara ari umuntu wabimbwiye none se reka nkuba naramubwiye Fani habe no muri Kenya abantu bawushago iyo babonye umuntu winani wo muri Nairobi agiye hariya bakabona uko nyambarire yiwe n'imyitwarire yiwe baratangara bakamwibazaho kubera mucaro ni mucaro urumva ngo yageze iriya ngo yambaye ngo udupantaro ngo akambara ngo dusengere ngo noneho ngo bakamureba
ngo bakamureba ngo bakamutangarira. Si ibintu bisanzwe. Ibaza bene Ni hehe umunyamurenge ruguru yambaye ipantaro? Wumva nk'iyo nkuru kabisa bene ibyo bintu. Ko agenda kubivuga se hari mu Rwanda ntibafite icaro cyose cyo mu Rwanda nico kimwe ni Kigali. Hari icaro kimwe cyo mu Rwanda uzugenda nabo bakagutangarira. Yewe. Ibyo ni ibintu byo kugenda kuvuga kuri kamera. Ubwo nyine yarabonye nawe cavuga none se ngo bari ko bandeba ngo kagira ngo sindi umuntu. None wewe uzamuka ruguru ukaja kwifata nk'umuntu wo mu mujyi. Kuko utambaye nkabo. Yambaye niyo yambara none se ruguru ndi bambara ipantaro ariko yambara ipantaro kwiza nakindi kutambika neza ariko yambaye nabi ku buryo bamureba bakamusamara. Yambaye nabi bakamwita ndumba mugani kwa kundi bazabita biwacu ngo ne bandumba. Yes. Akavuga ati ndore indumba y'umunyamurenge. Niyo mpamvu ngo banamusuzuge ntibaza kumureba bakore. No natanyine ragi yubashe nta muntu wakuba. Yagenda muri iriya biti. Uriya mukobwa buriya ni ikigoryi mugomba kumufata kimwe n'abari abandi bose barabutugara ahubwo ikintu kimwe cy'ingenzi agomba gukora agomba kwanamuza akareka mu kwishasha ko bari kwishisha yanamuje se tuzi ko iminsi y'umwibyi ari 40 akamesa rumwe yarumesha akamesa ikera ergo aracari ko yishasha avuga ko ari yishasha oya karaza kubesha mu Rwanda ashaka ibyo nibyo tudashaka nakagara araha numvishije ari gusenga ngo ibyo bitenge yabihaye bande yagiye ni hatari bitenge yabihaye bande ko yari afite kamera ko aterekanye habita yabihaye none twemere ko yahaye abafakasi abitanga he ibitenge yari afite ngo kubitanga ngo iwabo ku Ndondo ngo akabitanga no mu Minembwe ibyo byasigaye by'abanyaminembwe yabishize ibyo akunda nibyo yarabyerekanye yabishize hehe ko ari mu kugenda besha amahanga nta bitenge yatanze nabonye ibitenge atanga ku bantu nimba ari batatu nimba ari babiri ko yari afite ahita besha ngo bandi ntibaje kamera ibikorwa byose yakorera kuki atabizanye ngo tubibone kamera yari yayitwaye ku yindi mipango yayitwaye se ngo yerekane ubwo rero niyo mpamvu nawe yafashwe navuga icyamufungisha iwabo mwase na nyina agatuka mwabo ngo imyose ngo yananiwe kwinjira mu nzu w'imyose abandi nizo duharanira nizo twumva ari ibintu dukumbuye dukeneye yari yatwaye kamera kugira ngo afate bari abayobozi amajwi ariko murumva umuntu unaniza agasebya se na nyina mu nzu yari arimo ngwinda atarashitse ngo amesi ibisaswa bya nyina na se nimba yarashitse akaboko kwambara utwo dupantaro tw'abandumba mugani w'iwacu birirwa bamutangariraho n'abamutinya akabura kwicara ngo amesere ba nyina amesere se inda zikamutondagira yarangiza ngo inda atondagirwa n'ibisanya ahubwo wamuhaye inda zamuriye mukiyo zimuca ahubwo ko atavuze ko yarwaye amavunja inda indi zo ni ibisanzwe kubera ashobora no kwiyogoshesha n'amavunja kandi gakara bivuga ukagira ngo n'abanyamurenge bamutumye ngo azamukira bisozi ahubwo wagira abanyamurenge baramutumye ngo inda zimurye mwabo tiyazamutse ku giti ciwe agiye kureba isi ahubwo yaragiye kumureba kugira ngo abone uko azamuka yaratumwe na Ngoma Zito abone uko azamutuka ni uriya mukuru w'abazarendo buriya mukobwa iwe kuva cagiye cyose cya Bukavu yari muri mission yo kugenda kwifatikanya n'abagore ashaka kugira bakuremwe amakuru ahubwo bari baramugize maneko kugira ngo aza yari mane none se cyo bamufungiye se mpamvu yanga kubivuga se cyari umugabo wabivuze ejo kuri space yari maneko iwe yarafite kubera nyamujareti bavuganye na nyamujareti byinshi nyamujareti ahitamo uduhwanye n'ibindi bintu ariko wowe uduha amakuru
Ariko bari ubundi mwebwe bamugize mwibaze. maneko noneho igihe musaza we yagiye mu gisoda yanga kwifataga yama ari Wibaze wokoresha audio imeze kuriya warangiza ya audio ukayizamukiraho ukazamuka mu mabyi ukazamuka mu bantu watutse mu gisoda watutse ntibagufate ko ari ikigoryi mu mutwe kiba ari igisirikare bene iki igisirikare ngo c'amabyi ngo kitakoze training warangiza wari ugiye gukora nimba batarakoze training imyaka 9 bagwanye n'ababembe batamwiciye ise muri mukobwa ni igifume uko yarashitse abona si imyaka 9 ari mu ntambara arangije ngo nta training bakoze none ko yayidukoresheje se kandi turabafite nawe ngo turabafite kabisa bari azoshakwa nani wabonye ko yagiye ku isimbi aravuga ngo shaka umugabo aba banyarwanda hayavuga yari yarashatsemo akaba yarabataye barasubira bamuhundi mugabo ni inkeretse intera hamwe twe turibo ntabeshe ni umugore w'umunyarwanda n'abandi kandi turatuye twubatse ingo zacu ni nziza zimeze neza oya fani afite ababakoresha ahubwo misiyo yiwe yaraferinze afite ubwoba kuko bazamubwira ngo ariho ibintu yariye azoreke kubiriha abazagira ati igihe nabakoreye kirahagije nanjye niyo mpembo yanje ariko noneho narumiwe utugara ngo ndakagara official uri mu Rwanda ahubwo bamukorereho ko yabyivugiye ko umuntu akagara kagenda i Burundi kakagenda kakavuga ngo mu Rwanda ko rurica abantu urangiza nawe ukaja kuvuga ngo urakagara ariko none naragenda bamuhenyina yananiwe kunyunya mugani w'abana oya fani n'ikintu kizotuma n'ubundi no mu Rwanda bazomufunga afite umunwa muremure tazi gukontrola ibyo avuga nta nazi gukora etaje mu gihugu kitari cawe kandi ndaseka nduma ayowe ngo Eva afite utuguru aho ariko mana ariko namwandike ndumva ati yewe ubonye Eva yarananutse ubona Eva kiri umukobwa hari umunyamurenge kwegeza iruhande rw'iwe nta n'undi mukobwa uteye neza hari umukobwa w'umunyamurenge ntagende yavuga ibyo atazi aramuzi Eva kiri umukobwa mwene runaka Eva agazuteretwa n'abahungu bavuye hehe na hehe babategetse akanga ashatswe ageze mu nani none uriya arubatse ararusenye ariko umwana karagenda ngo Eve bakagore ngo basubira neza